Baro taka jolani wngoi tini oro belbarini gobindo hall nogo kaisa lukuthum panda khaijaka tei koksa panda bo hinui mano BJP Tipramotha IPFT wngoi tinta dol milioi kaisa tini oro panda khaijaka gobindo hall nogo aro phai manjak MLA Biswajit Kolai MDC Ganesh Debbarma khoboi kwbangma jonojati morsani president adong bebak no khoboi tini oro koksa panda khaijaka gobindo hall nogo bwskangni Lok Sabha ex chief minister Biplop Kumar Dev no kwplai budai painani bagui no obo haike amjomoni no panda khaijago bahaike bud rwlainai abo haike sawi lukurok no kok kwchar tei kwbangma lukurok bo phai manjak phaiye khe o gobindo hall nogo serai serai khe sai khana khe MLA bahaike chwng kwplai khainai bahaike lukuni thini vote sanai hinui bo sai khana khe MLA Biswajit Kolai gobindo hall ni twrwk twrwk bo phaiui tei okhor bai khe meeting panda paiui tei kwbangma lukurok no phai manjak nainai khe TRT TV ni mampli tui rok chayui naitugui media rok no ini sini Belbari Gobindo Hall obo o jaga o jeng hai kaisa jutho koksa lemung panda oro phaisa paikha sini BJP ni district secretary tai chini amchani no honorable MDC Gormunang Ganesh tai chini bari mothani vice chairman tai chini mondol ni tomo president secretary tai Tipramotha block committee ni tomo president secretary YTF jotono milai tini o panda khaideka tai tini ching actually chini agenda kaisa no chini o 12 ta karjalo duita sub division tongo kaisa jiranya sub division kaisa chini Jomboja sub division miya hamke chiro Jomboja sub division ni sorta bisino ti chang khaija ini ke ching o Belbari amsaini je chin 12 ta BC tongo amno tui jotho ching BJP IPFT Tipramotha milowino chini bas kangni je নির্বাচন 2024 ni Lok Sabha election obo ching je tripakik chukti man ya golo je thanai 2 tarik march je BJP IPFT Tipramotha bo jaga election thamani ya golo jing jotono purbo ason bai poshim asono kaisa chini poshim asono ke chini প্রাক্তন মন্ত্রী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী Gormunang Biplop Kumar Dev ji bo tini phaina tongmani sokpaili bono ching bipul bodo khai apply khai rohnan bagino tini no o je achok emni je koksa pandani main agenda atta kaisa chini purbo ason chini Maharani je Kriti Singh Debbarma chini Bubagrani bai ebong soyong je ras bongshoni je thui je 186 number ni basa ni manu bo born bongso parampara chini hani no bini buthui jeng mo hai tini kapal kaham aini hai ching kipil mampi kani ching wangsugi nai mano an bagi duita je kendro no gobang ko taka jotin margin gobang bai khai jitinan bagino tini jaga joto jaga no tini ching jotho ekta committee ba meeting cholai tongo ar chini o takar jolobo ching omono chesta khale tongo highest margin by khai ching Biplop Kumar Dev ji no ching gobang pura pass khai ronai obon chini tarige ebong baskani dino ching o je alliance hai ka chini je accord no chini je Delhi o je ching accord khai kamuni daki implement khainen bagino ching joton saite lok ja tam BJP jonjati hindu tam IPFT hindu tam Tipramotha hindu karo kaise accord je khabo tipase accord obo chin Bubagrani fruti ebong ching baskani dino nasibino ching baskani dino ako thani ching dino koksa lo pangdo ching koksa lo ombo thaye khaijaka mo kha Belbari ni je Gobindo Hall o Gobindo Hall no tino o panda sinja jodi achin tak se koi mong tongo na saklai mong tongo ching tino mo koksa lo je baskani 8 tariko chini khumulongono kaisa mega hekai gathering nai je gathering chingte pora jini itihas ching create khaine hinino o jaga ching disa kok discussion khaleke o bas ganga bahina sudu east ni jara ching sulut jo tiprasa simi west ni joto miliwini o khumulongo khumbuya ga dibiu khaija abo further te information dor mana ching bubak ra join kaisa baro press meet khaine ni ko